igongona ini ria mitha riria riharirio kanitha-ini wa Deliverance mwena wa Kaplong kaunti-ini ya Bomet riria ririgiriirie na uteti makiria wegemaini na kwaga kuiganira na thirikari ya Kenya Kwanza hari mbeũ njithi makiria rika ria Gen Z. Hindi igongona riri munini wa President Rigathi Gachagua anira itua riake ria kumba mutaratara wa waraniria gatagati gake na mbeũ njithi aya. Hata mimi mwenyewe nimeuliza hiyo majenzi iko kwa baba yangu hawa wawili pia wa create forum because hawa ni wajuaji na hii maneno ya kuongea na vijana. Hata hii vijana na mimi nianze kuwasikiza so that I'm a better person, because we are saying these young children have knowledge na sisi tuko na experience. Inaitwa Gen Z, imetigiza mlima, sisi wote tumeachwa chini. Rais Deputy President peke yake ndiye ameachwa amesimama. Wale wote walikuwa na shidana na yeye kwa sauti, unauliza nani, wote tuko chini sasa. Agitetera itua riake Gachagua tarĩirie ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩkĩrĩra kũhe matũ mbeũ njithi, rĩu akiuga kwaga gũthikĩrĩrio kwao nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria bũrũri gũthingitha makĩria kũhĩtũkĩra mĩrũrũngano. Sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika from time to time, na ukisikia wanasema hii hapana bishara na hawa, huwezi bishara na hawa, watakufuta kazi. Hawa vijana wametufundisha kitu ya maana sana, kwamba lazima pia kama ni demonstration has to be very peaceful. Kuona Gachagua akoretwo akiruta mĩario ya gũkĩrĩra thirikari, rĩu atarĩirie atĩ ndagũtigithĩria harĩ kwaria kĩrĩa arauga nĩ ũma nginyagia kũrĩ President William Ruto, akiuga harĩ atongoria mamũkuhĩrĩirie mataramũhe ũhoro ũrĩa kũrĩ makĩria rĩrĩa Kenya marĩ arakaru. President and I are good friends, we have come a long way. Hatuwezi kubalia mtu yote kuja katikati yetu, hatuwezi. Tukikula tukishiba, tusitapikie wananchi ambaye hawaja kula chochote. Hiyo tu. Don't display arrogance and opulence to people who are struggling. Ogikero-inĩ gĩkĩ mũnini wa President onania gwĩthamba moko wa bunge ya Kenya Kwanza arĩa manyitire mbaru mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024, rĩu akĩmoria gũcũnga mũhera kuma kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũramũkĩrĩra ũkiuga nĩ wa matirikire. Je, ni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile Samo nimeendelea, si mtasemewa. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge si tulichagua, wewe kaka akana. Mimi najua nilikuwa nasema watu wasikize ground. Mlikuwa mkisikia nikisema? Mimi nilikuwa naambia waheshimiwa, mtu wasikize nini? Sasa rais na sisi wote tumesikiza ground. Mwena-inĩ wa wabunge aya nĩ mahoete ũrũmwe gwĩkĩrĩrwo nĩ atongoria othe na ikĩro ciothe cia thirikari, kuona ica ikuhĩ maũndũ mathiĩte macenjetie na kũgĩa gũcenjio na mĩathanĩre ya kũritũha na makĩria. There is no single day yenye hakunaga matatizo. Lazima saa zingine kuna shida, lazima saa zingine kuna watu wanapigana hapo, lazima saa zingine kuna vitu haiko kwa nyumba, lakini in the end watu wanasikizana na wanakaa pamoja. The president cannot succeed alone. He needs the support of the deputy president. He needs the support of the MCAs. So tushuke chini na tushikane mikono sisi wote. Niuliza Mheshimiwa Kihungi, mlima iko namna gani? Namwambia mlima iko na rigiji. Niuliza na hizo sauti nasikia ni nini? Namwambia hapana, mlima iko na rigiji. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi.